Akeh cacah kene kok ya. Di akeh cacah. Oke. Oke. Nih. Pak De. Oke guys, siapkan naik. Oh, buka pak. Ungaran. Oh yeah. Perasaan dulu dari salin mas. Ya. Aku menang. Ya. Lumayan Pak 1 jam. Oke guys. Cuaca berkabut. Ayo, gas. Hah? Chandra licin mas. Oke guys, udah berbatu nih. Udah mulai klinyit-klinyit.
Duluan ya. Kau buka. Kebelet. Mas, tah. Antut nung koyo Pak Nur kan sik warung ning burine. Ada Pak Nur. So. Oh. Pelan. Ayo Pak Chandra, setengah kopling. Pak Chandra, setengah kopling. Weh, aduh. Oke guys, sampai pos 1. Satu. Gak apa-apa. Tapi nggak bisa nyawa. Oke guys, kita harus hati-hati nih. Hujan licin. Mantap. Topi nanti miring-miring Pak Chandra. Apalagi perahu ya kecil. Lijerengi ngecap. Ayo. Setengah kopling. Kata olahraga lho, Dra. Guru. Ayo Mas, pos loro Mas. Kita udah sampai pos 2. Tantangan tersendiri nih. Habis hujan, licin-licin, jemek-jemek, melendir gitu. Oke.
Sepatu jajar. Oh beda. Sangat pelan-pelan saja. Pikir matanya enak di rumah ya. Nah, turu ngopi, duduk nonton kartun. Nah, Pak, setengah kopling. Mas. Awas loh. Patok kesuwak ya. Oh, metek-metek soalnya. Bedah jalan. Monggo. Ya Mas, makasih nanti gampang nanti apel. Nanti apel. Warung Padang itu juga ada. Oh, barunya mana? Bandungan. Oh, Bandungan. Yes. Nona. Aman. Turun Mas. Ya. Unjuk sampe ini gede nih ya. Barunya sepiro.
Oke. OTW. Oke. Iki sing jenenge OTW ra tekan-tekan. Cedak. Mas. Hati-hati Mas. Oke. Sampai pos 4. Berkabut guys. Pos 4. Pos 4 guys. Saya ingin ngerti toh. Pak Nur. Saya ingin ngerti toh apa yang hidup. Oke guys. Sampai puncak kita. Puncak apa namanya kan? Bondolan. Puncak Bondolan. Alhamdulillah. Puncak pertama. Mas, alhamdulillah. Puncak Bondolan. Wah, rakyat apa-apa bisa Mas. Ayo Pak Chandra. Ayo. 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 Puncak Bondolan. Kabut guys.
Aman Pak Tatra. Sini di batu sini. Mantap jiwa. As Pak Chan. Angin. Sudah kabut lagi guys. Kabut lagi. Gimana Zen? Aman? Yes. Yes, boys, boy. Capek dah. Rest. Tapi gelap. Sabana. Oke guys, sampai puncak. Gondolan. Di bawah tadi kan. Ya. Ini tuh puncak Bandeng Rider. Kita yang lurus ke puncak. Pak. Turunnya lewat sini. Jadi ke rider no. Ke rider kita. Oh. Mantap. Mantap, mantap. Puncak udah.
Wah iki. Aku ketok putih-putih mah koyo. Aduh, pasukan jumbo-jumbo. Pasukan jumbo. Man, oke, kemudian lagi. Wow. Ayo maju terus sudah soalnya kok nahan toh. Yes, semak belukar. Neng omah turu santuy mah seneng do gremetan. Nyakar men. Duh, nanto, jancuk. Jian, pas dengkul persis. Jian, tengah. Astagfirullah. Aduh. Hutan yang lengkap. Tuh, mbah-mbah di belakang mbah-mbah. Ntar ini Mbah Kakung lagi kram. Panu kram iso dhuwur. Iya, sekon dhuwur dungkel kowe. Pakunnya nang rene. Ah iya iya. Oh ngan. Kayak kementos guys. Bagaimana? Ngopi dulu. Menene Citra Dewi. Orang sing mergo unggahin aja
Kabut. Kok kabeh aku Oke guys. sing kabut iki kan